presiding over state-owned enterprises and public entities when they worked under the ANC government, today under the GNU, these entities are not working. Ilunga lemkhondo wesizwe lisanza kufungiswa lakhe Montana lithi litawugcila ekusebenzeleni sive kunokubuka lokho labita ngemibono lengenaqiniso. We have continued to take action at the International Court of Justice. President Legameli Cyril Ramaphosa uvele ePhalamende lapho bekaphendula khona imibuto yokuqala kusukela kuvule iPhalamende yesikhombisa. We will have to make choices for some positions and take players who played more than those who are there. Umqeqeshi weqembu lesive lebafana bafana Hugo Broos umemetelele iqembu litawudlala imidlalo emibili ekuhlungela indlebe yeAfrica Cup of Nations yeminyaka letako enyangeni letako. Kuba kuhle kuhlangana endzabeni teswati la ku-SABC khumbula ukuthi sikhona ku-X, Facebook na ku-YouTube ngekuthi uthi SABC tindzaba ke sibukele thamba yembili lomuhla. Ilunga lemkhondo wesizwe lisanza kufungiswa lakhe Montana lithi lokumcoka kulo kusebenzela live kunekunaka imibono layibite ngalenganaliciniso. Montana wakoba sikhulu lesetulu seliphiko le-Transnet iPrasa kwathi Brian Mlifo waba sikhulu lesetulu se-Transnet nesiyabonga gama bayingcenye amalunga lamasha MAK lafungiswa kamuva ePhalamende. Laba abathathu bagceka kakhulu ngokuthi banelifa lilengela etinhloko tabo lekugwamandwa kwamandla embuso kanti-ke Montana ufunga uyagomela ukuthi Justice Zondo amange avete isinqumo ngabo. Uthi bona bahola tinkampani tahulumende kanzi futhi betiphumelela ngaleso sikhathi. Lakhe Montana uthi angeke anake lidzaba lokugwamandwa kwamandla embuso njengoba abanake umsebenzi wakhe wekusebenzela CV. Montana bekangumphathi lomkhulu wePrasa kanzi usolwa ngenkohlakalo. People who were presiding over state-owned enterprises and public entities when they worked under the ANC government, today under the GNU, these entities are not working. Uthi utawuqinisekisa ukuthi tonke tinkampani tembuso tiyawenda umsebenzi wato tiphindze tende inzuzo. One of the major things as MK, we want to see the strengthening of state-owned enterprises, because we believe that this represents massive resources in the hands of the masses to change their lives. So that's one area that I want to champion. Umhlati wetepolitiki ukhulume kabanti ngekukhishwa kwemalunga eMK lalishumi nesiphohlongo ePhalamende. Lamalunga athi akhishwe etikhundleni tawo ngoba kufuthi avulele tikhala lamalunga lamasha. One can argue that these people are people who have a history of wrongdoing, and do they qualify now to serve in Parliament on behalf of South Africans or on behalf of their constituency? But I think the party, though, has not resolved the elephant in the room with regard to the grievance that has been lodged by the 18 members. Lokhulumele lenhlangano uticitsile letinsola wathi inhloso yabo kuletha abantu labanebuhlakani ePhalamende. Let's not say that those that were replaced were not professionals in their own right. Let's not create a misconception. All we're saying is we need to field a team that's going to be fit for purpose at this point in time for us as the official opposition. Usenjalo umzwanele manje uthathe isikhundla sasihle ngubane sokuba ngizoswebwa lenhlangano yePhalamende. Iqembu le-MK Party liphumelele Ward 45 eRustenburg Northwest lokwenda lishintsho lolukhulu kutepolitiki kulesikhosi. Lokho kulenzelela ukhetho lekuvala tikhala lebekadze lubanjwe itolo. Ngaphambili leliwadi belingaphansi kwe-ANC lebese iliphethe isikhathi lesitse. Inhlangano lensha lesanza kusungulwa umkhonto wesizwe iphumelele ukhetho lokuvala tikhala ngokucala ilingenela kulesifundza. Emakhetho ekuvala tikhala kulesifundza bekabanjelwe eMoretile, Madibeng naseRustenburg. I-IEC ithi lolu khetho luta ngemva kwekushona kwemakhansela lamabili nekwesulwa kwalamanye lamabili. As Umkhonto Wesizwe Party, we are so inspired that we won Ward 45 in Rustenburg municipality in the Northwest Province. This demonstrates the determination and focus of Umkhonto Wesizwe Party to expand its influence and presence to all corners of South Africa. And if you check the other results as well in Moretele,
here in eThekwini, in all the by-elections that took place in Steve Tshwete municipality in Mpumalanga and Kangala, if we did not win the by-election, we became number 2 as Umkhonto Wesizwe Part 2. Letinye tinhlangano letiphumelele lolu khetfo tifaka ekhatsi ANC ne-DA. Somlomo masipala waseGuruleni Nthabiseng Chivenga uthi amakhansela lamasingathi kulo masipala athola kuhlukunyetwa kubalingani bawo lasebenza nabo. Lokwendeka ngendlela ahlukene lokufaka ekhansi indlela abakhulumisa ngayo kubahlukumeza ngokwemoya nangokwenyama. Chivenga bekakhuluma kumhlangano lomkhandlu lomuhla. Chivenga uncuse onke emalunga emkhandlu ukuthi asekele emakhansela labasikati. Kanzi uthi kufanele kube neluhlelo lekusita abafati labangemakhansela labahlukumetekile njengoba sekusele emalanga lambalwa siphethe inyanga yebantfu labasikati. Our female councillors often face significant obstacles that threaten their well-being and effectiveness. One of the most troubling issues is the abuse and harassment of that many endure, especially from male colleagues. Sodolopha lo masipala Nkosindiphile Xhakaza uniketa imphendvulo ngenchubekele embili netinkinga lahlangabetane nato njengobe ahlanganisa emalanga lalikhulu akulesikhundla. We are proud to report that we are currently supporting 1,000 emerging farmers and have released 20 farms. We are further giving support to 33 cooperatives, 40 workers and 25 community gardens. This program is not just about agricultural development, it is about transforming their lives and creating economic opportunities. Emaqembu laphikisako avakalise imibono leyahlukene ngenkulumo yasodolopha Xhakaza. As expected, waste has not been collected, specifically to the residents of Tembisa, Davidton, Etwatwa, Brakpan, Binoni and Katlehong as a result of non-payment of service providers. It took the DA to approach the public protector to investigate the infamous 2 billion rand security tender before it was even acknowledged. Councillors still owe this metro 312,740 rand in arrears themselves. Pelisa Nkunjana we-ANC ubekwe njengasoswebhu wemkhandlu kulamalanga la-14 latako. Sikubutile mbukele ukuthi njengoba sekusele amalanga lambalwa siphethe inyanga yabantu abasikati ngabe uyibona yini inzima ledlalwa abantu abasikati emphakathini umbono wakho yalandzela. Indima yabomama yona ngibona inkulu kakhulu ngoba nami ngokwami ngikhuliswe nje ngumama yedwa futhi zange futhi ngaba yicriminal ngagijima emajele kuba ngikhuliswe ngumama nje ngumama. Amanina azama kakhulu ukuziphuhlisa ukuzibonakalisa eMzantsi Afrika ingakumbi kwelicala lezemidlalo nakusasazo aphume izandla amanina qha ngasikanike chances apha eMzantsi Afrika. Ngempela ba make sure ukuthi ku safe emphakathini yibo kakhulu abasiza ezintweni eziningi. Inzima ledlala bomake inkulu kakhulu emakhaya. Kakhulu futhi nje iyanceda emndenini eminingi. Ngoba kunamake lovuka ekseni lahamba aba emaplazini osebenza abuya to supporta umndeni lomkhulu lona mhlambe lomdvuna uyahluleka kuyenda lo. Inkulu kabi indima edlalwa umuntu wesifazane empilweni zethu. Umuntu oyimama nje uhlezi balekile kuthina sonke umphakathi. Lona ngumbono wembukeli SABC etethweswa ukuphendulela ngawo. Bengameli Cyril Ramaphosa uvele ePhalamende lapho bekaphendula khona imibuto kwecala kule Phalamende esikhombisa kusukela eNingizimu Afrika athola inzandla elinyenti. Ramaphosa uthinze etingoni letinyenti ngesikhathi yakhuluma. Bengameli Cyril Ramaphosa uthi manje tinkampani tembuso atendi kahle kanti tidzinga kusitwa ukuthi tibuye tisimame kute usimama umnotho. Ramaphosa uthi atesive ukuthi siuthembe uhulumende wakhe. Inhlangano edeyibute mengameli ukuthi ingabe uhulumende solwenile lophinyo lokuthi inganani inzima lengadlala kwasomabhizinisi labatimele kutshaleni imali tekwelekelela umkhakha wetimele kakhulu kade bojantshi kayina tekhoncande ukuthi ukukhula umnotho wakuleli. Inhlangano yeMK ibute mengameli ukuthi yini lelibonakala lisebenzisana emave angeshiya kwetilwandle kunekuthi libuye kakhulu tidzingo temave ase-Afrika. Inhlangano beyifuna kwati ukuthi ngabe kwendiweni manje ukuthi liqinisekise leli ukuthi icutela lobumbano eAfrika nekutimela lona bekumbuto wecala eMK libutile njengenhlalo ephikisa ngalokusemthethweni. We have continued to take action at the International Court of Justice
Having initiated the action last year, we've continued to approach that court with further pleas and submissions to the court to make further rulings and to tighten up what they ruled in our favor last year. Umholi EFF Julius Malema ubute mengameli udzaba lokuthi sebahambe nganani enhlanu yakhe kwaKhen Wetindle Alex Ejosi lokwabasethembiso sanga 2018. Malema bayafuna kwathi ukuthi ngabe uhulumende usachubeka inalo mhlame waKhatindlu. We took care to go back to that recording and listened to it. And had a number of people in my office listening to it and interpreting it because Kebulela and to the extent, Honorable Malema, that it created this impression that I said 1 million houses for Alexander, which objectively would not be possible anyway, because we just don't have the land there to build the 1 million houses. Nasihlanganisa lo mbiko mengameli kasachubeka nekuphendula umbuto weParliament. Ngingisolwe umkhona zwenza bade SABC. Ndzaba leswati la SABC sigaba seswati nawusanza ngena sekhona ukhethe kahle sekwemukela hlala nathi. Kubonakala ngathi kutoba khona kushayisana emkhathini kwemthetho embenishede nemthetho esehlukaniswa kephakela nobe kunjalo ngeke kwaba yinto yakhona nyalo. Imbangela lokho ukuthi umthetho lochibelwe embenisheni uveta ihlelo two-pot retirement system lolwende tingungu letimbili letiwa ngengungu ekongane yemhlala phasi. Kusukela mhlalolunye kule nyanga letako kude umuntu lotawukhona ukuthola imali kule ngungu emhlala phasi kungakafiki isikhathi seminyaka wemhlala phasi. Umthetho wokuhlukanisa imishado kuleli bewusolo uvuma ukusilabo abashadile bese bahlukana bathola imali elidlela ndvongeni yangamunye yehlukaniso kubo bobabili njengosihlukaniso semishado. Kepha lo mabhodwe lamabili lomusha uthi lena beyibekwa ukuthi imade uthatha umhlala phansi awukwati kuyithinza ukuthi imade kufike leso sikhathi ukuthatha umhlala phansi noma ungehlukana kucethwe lomshado. Lokhu kubese kwenda umthetho wokuhlukana nalowo elidlela ndvongeni ishayisane. We're left with is something that I think the lawyers will get quite excited about, because now there's a difference between what the Divorce Act says and what the Pension Funds Act says. And potentially that could become the grounds for a dispute. Kwanyalo ke lokho akuninzaba ngoba labashadile bafuna ukuhlukanisa nyalo bathola imali yabo empesheni bangakwenda njalo nobe le mali tobe iphuma ebhodweni lenjongo lelibitwa nge-vested pot lekungilona leliqukethe imali dala balabafaka lidlela ndvongeni ukuthi kube ngumhlati nge-31 kule nyanga lesetulu. For somebody going through a divorce at the moment, or really contemplating a divorce, I don't think this matters too much. The whatever's in the pension fund at the moment, pre or post 1 September is pretty much, you're unaffected for now. Kepha ke ukuqhubekela embili kufaka kwemali edlela ndvongeni ukuqhubeka ngokuhamba kwesikhathi ngaphansi kwelihlelo lamabhodwe lamabili kutoba inkinga lokushayisana kwalemithetho lemibili kumgcoka kwenekuveta ukuthi njengoba imali tabe isolo ingena kuleli bhodwe lesibili lo lofuna kuyiboleka utawukwati kuyithatha yonke ngobunjalo bayo ebhodweni lekonga njalo ngeminyaka wemthelo. Bottom line is that savings account is always accessible in its entirety. Right? So whenever, even if it's after 5 years and you've never taken any money, whatever's in that savings account, it's eligible to be taken out at your discretion whenever you need it. Livimbela linye nje ekuthuleni le mali elibhodwe lekonga kuthi umthelo ukhisha kanye ngeminyaka ngaphandle uma ufuna ukuhlukaniswa emshadweni awukwati kubeka emave ekutheni umlingani wakho uyitapa njani imali yakhe elidlela ndvongeni ebhodweni lekonga. Lokho ke kuyinsaye yangekwako ngoba kungabanga ukukhathatheka kulabashadile ngelokusasa labo babathatha umhlala phansi. Itiko letemfundo eMpumalanga libekele eceleni ibandla ledigitsi etika-80 tamarandi kucedza tindlu tangasese temigodi etikolweni. Tingabanga 79 etikolweni letisasebentisa letindlu tangasese talolu hlobo. Leli tiko nelithembela ukuthi kutawuthi kuphela umnyaka timali kube sekude tindlu tangasese temigodi etikolweni. Umphathiswa wetemfundo lesifundza Kathy Dlamini uvakashele isikolo Sibuko Sethu Secondary kaMajika eSand River
kuyobuka ingqubo embili sendiwe kucetha letindlu tangasese. Sikhathi sekudla esikolweni isibuko sethu secondary kanzi bafundzi basebenzisa lesikhathi kutithuma etindlini tangasese kepha impilo tabo atikaphephi. Lesikolo solo sisebenzisa tindlu tangasese temgodzi kanzi lokhu kukwephula emalungelo alabafundzi. Batali bakhathatekile njengoba lokhu kutsika betakufundza nekufundzisa. Lokunye lokhu bekuyinkinga netigebengu betithi babambe khona ngale ndawo ngoba la mathoyilethi akasukugcina. Bese labanye ngikhuluma nje kwabana 3 abantwana laba baba-rape. Sekuphele iminyaka leminengi solo litiko letemfundvo litamacedza nyanga loluhlobo lwetindlu tangasese kepha solo lesifundza sinetikolo letibalelwa kuleti-79 letisebentisa tindlu tangasese. Leli tiko selakhe tindlu tekutithuma letisebentisa emanti naletingasebentisi emanti lekuhloswe konga ngato emanti etindzaweni letiweswelako. Sibudgethe 80 million ukucedza onke lama toilet emgodzi. Sinama project imklamo leng71 lesetigabeni letehlukene kuletikolo letisebentisa lama toilet emgodzi kuphela tinzathu. Bafundzi bayakutfokotela lokhu. Nyalo kuletindlu tangasese tanyalo sesitfola timbombi khona lana edudane sikhona ukuthi mawuphuma endlini yangasese ukhona kuhlanda tandla takho wende siciniseko sokuthi awuthwali emagciwane. Sistoyena lokusemandleni ethu ukuthi sigcine injengoba injalo. Kucedwa ngalomklamo sekuya ngasekupheleni leli tiko licela ukuthi bafundzi nebatali bavikele letindlu tingamoshwa. Timali rand liqindelela liqathaniswa netimali takulamanye amave. Rand ribita 17 rand 75 cents edola lasemelika. Pondo sabrithani libita 23 rand 34 cents. Euro libita 19 rand 65 cents. Ilipula libe ngo 1 rand 33 cents. Ingomba itarotonga JSE yenyukile. Ikolite ibita $2,521 le ounce. Platinum bita $945 le ounce. Nokahluto bita $80.06 umphongolo. Kutemidlalo umcicisho liqembu labafana bafana Hugo Bruce memethele iqembu lakhe letawuthwana eTulu ne-Uganda ne-South Sudan emdlalweni okuhlunga le-AFCON nga-2025 eMorocco. Kapteni leli qembu Ronan Williams akekho kuleli qembu ngenxa yekulimala. Kahle tinyangeni letengcile kubafana bafana kepha kasengakadlali ku-Sundowns kulesi season njengoba limele. Hugo Bruce uthi usengakakhethi ukuthi kutoba ngubani kapteni waleli qembu kule midlalo litako. For 80% I know who will play. But trainings are important. Maybe you see on training that, for example, Shane is not really good, and you had in mind to put him, then you will not take that risk. Bruce ukuphuta kuqala kwemidlalo eBetway Premiership kunemthelela tukwe badlali. Maybe we will have to make choices for some positions and take players who played more than those who are there. Ibafana idlale kahle ku-Africa Cup of Nations ekuqaleni kolomnyaka losetula e-Ivory Coast kaze emidlalweni ekuhlunga le-AFCON nga-2025 ibafana ihleli ku-Group K nemavela afake ekhathi Uganda, i-South Sudan nele-Congo. There's so much more quality now in the team. We proved it, we showed it also on AFCON, but also after AFCON we played in Algeria a very good game, we played in Nigeria a very good game. Those are countries who are in the top 5-6 of Africa. I think 3 years ago it was impossible, so that means that we make a big progression. Bane badlali labasha kuleli qembu la Bruce lekufaka ekhathi Sipho Chain, Rushwin Dotlim, Fawaz Basadini na Talent Mbata. Ibafana itawuvakashela Uganda mhla ti-6 ne-South Sudan mhla ti-10 lenyanga letako. Ake sihlole imbombela sive ukuthi Sibusiso uPositive kulethamba embili ehlelweni lwethu imbitelo kuGwalagwala FM. Mahlele sikuvusele lo muhla mengameli bekatsa aphendula imibuto iParliament ngaphansi kohulumende olubumbano wavelonke kanzike eMpumalanga sivile ukuthi kunemkhankaso ukuthi kufuna kuqedwa tikolwa letisebenzisa tindlu tangasese le-demigodi. Akasive ukuthi ngitiphilo nato wena ehlelweni.
Alishone Esidumo nelisimba lakho sivuselana kumbukelo sizoba tesiswati ekhaya njengoba ke sothi balele letini lizoba lithamba ke embili khona ke elangene la namuhla kanti ke lesiphethe sekuhleli phuma embiteni sinelitiko letekuphepha kuvikelana nekuxhumana kwemmango kulesifunda sempumalanga njengoba ke nani ke litiko limemo bashayeli betimoto lokufaka ikhasnet inkampani letimoto lethamba ke tikwelete ke imoto icisha ke emaphepha ibake emgwaqeni kusike bavele ngembona ke litiko kuteke kudawuxoxisana usikena ke imali ingabhadala kanjani imali ke yemithelo yetimoto letikweleta ngetilwa lokho sikhoma lesingesitela ke labo labatfoleke ingoti emigwaqeni yakuleli iRFCC sitawusebenzisana nelitiko letempilo vele ngokutama icesa na ke ingohlakalo lendekala kunasike sikhoma saka RF njengoba kunalabo labahamba bafake icelo ngumbulo khona ke ka RF bakala imali sanhlobo semsakatweni likwala kwale FM ngesimbi esithuba somade bensimbi esikhombisa sibonge Esidumo nelisimba lakho zamba malehle mbukele ekhaya Sibakule mahlalela sibeka lapho photolo muhla nesipetolo ukhona into zakhe nesimo selitulu siyabuya kusasa sale kahle Ngentela shona lingena zabatalo kanjalo ngentela shona lingenazo simo selitulu sibuka kakhulu ke kuSidumo Mabuza kanti ke masibuka sithombe sethu kusihla namuhla ngola nomuhle mawubuka ke ikakhulu kade empumalanga nelive khombisa ke kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula kanti ke mawehla ke ngalesifundeni ke la iKwaZulu Natal lapha kuye ke la 60% kanti ke likhombisa kuvula engabeni yelive ngola nomuhle kanti ke elangeni la kusasa asesekhona lawo mathuba emvula ikakhulu kade encenyeni esifundza impumalanga uye khona ke eLimpopo kanti ke nangale ke la esifundeni iKwaZulu Natal nencenye yelive bomakhelwane bethu eKingdom of Eswatini kanti ke dikhona naletibhathu tenkungu ngola nomuhle kusasa ke ekseni lekuyinkungu khombisa ke khasa phasi kanti ke uma sibuka ke lamazinga ekushisa ukuthi emenjani ke la elangeni la kusasa masibuka ke la sithombe sethu kusasa kanti ke mobuka ke eGauteng ePretoria lihleli lapha ku21 likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto kanti ke Carltonville nangale ke la eJohannesburg lihleli lapha ku19 nangale ke boFernachen ngola lomuhle kanti ke la sifundza iLimpopo sikhombisa ke kufuthumala nasifundza mabuka ke ndzawo lefana nabo Musina lihleli lapha kuye ke la 19 kanti ke liphalale lapha ku22 nangale Bilabila kanti ke Bakersford lihleli lapha ku17 ke kubanza ke ekseni njengoba lapha kuye ke la 6 kanti ke sifundza impumalanga sikhombisa ke kuphola kunasisifunza ngola nomuhle njengoba mawubuka ke sikhukhuza hleli lapha ku19 lipholile kuleto ndzawo leto ke ufika ngale bomashishini lapha ku16 kanti ke kuyobe kubanza ke eMelexeni njengoba lapha ku2 ke siphange customer dinner likhombisa ke kuphola kanti ke Malahleni hleli lapha kuye ke la 16 ngola nomuhle kanti ke sifunza kwaZulu Natal mawubuka ke Vryhead lipholile nakuleto ndzawo leto ke nje lihleli lapha kuye ke la 15 kanti ke kuyabanza ke Kokstad njengoba lapha ku-1 ekseni bese liyagucubala ngecustomer dinner njengoba liyobe selipholile kanti ke la sifunda nobe ke indzawo yaseDurban lihleli lapha kuye ke la 18 kwala lomuhle khombisa kona ukuthi elifuthumele kuleto tindzawo leto kanti ke la sifundza eEastern Cape mabuka ndzawo lefana nabo malitswayi kuyabanza kuleto ndzawo leto ke ekseni njengoba lapha ku-5 eKomani enxuba hleli lapha ku-2 mabuka ke eGrafi nakhona lapha ku-3 kuyabe kubanza ke ekseni kwaNojoli lapha ku-1 nakhona kuyabanza ke Customer Dinner lokhombisa ke la kufuthumala ngola lomuhle kanti ke la sifundza iWestern Cape ikhombisa ke kuphuma ke inhlavu yelanga njengoba mabuka ndzawo lefana ke la nabo Fredendal lapha kuye ke la 26 kanti ke eGlen Williams lapha kuye ke la 24 mabuka ndzawo lefana nabo Musil Bay hleli lapha kuye ke la 18 kanti ke Riversdale lapha ku2 kuyabe kubanza ke la ekseni kanti ke iNorthern Cape ngola lomuhle ndzawo lefana nabo Calvinia kuyobe kubanza ke lapha ekseni kanti ke Sunderland liyabuta ukuthi unathi ngakhi ingubo njengelo lapha ku-6 kuyabanza kuchachathela ke matinye ekseni kepha ke Appington lihleli lapha kuye ke la 26 kuyabe kubanza ke nakhona ke ekseni nawubuka boKimberley nangalo budi hleli lapha kuye ke la -4 kanti ke iFree State ngola lomuhle ndzawo lefana ke la nabo Bothaville lapha kuye ke la 4 kuyabe kubanza ke ekseni kanti ke Sasolburg lapha kuye ke la 18 mabuka ndzawo lefana ke la nabo Bethlehem lithi -4 khombisa ke kubanza ke leto ndzawo leto kanti ke la sifundza iNorthwest ngola lomuhle mabuka ke la indzawo ke la lefana nabo Mahikeng lapha ku21 mabuka ke eRustenburg ihleli lapha kuye ke la 18 lokusho ukuthi lifuthumele leto leto wehlele kuPotchefstroom mabuka ke la kuBoxlexdorp lapha kuye ke la 20 lokusho ukuthi lipholile leto ndzawo leto ngala lomuhle kungako bengophathele kona busuku abube ngilobuhle